Nimba hari ikintu kibuze muri iyi si nugusangira ubuzima. Kama kuna kitu hapa duniani ambacho kinakosekana ni kuchangia maisha. Isi ya none irimo buri muntu wese ko ari kwega yirozaho. Dunia ya kisasa kila mtu anajikokotea kwake. Ndetse no mu matorero nuko. Hata ndani ya kanisa ni hivyo. Kandi mu gihe itorero ryakagombye kuba ari umubiri umwe nkuko Biblia ivuga. Na kama vile kanisa ingekuwa ni mwili mmoja kama vile Biblia inavyosema. Ariko abantu ko bararebanaho bagatangirana kwita amazina kugira ngo haze kugaragara mu ibice. Watu wanatazamana na wakiangaliana kusudi kuje kuonekane magawanyiko. Ariko nimba hari itorero rivuga ko dusharinga ubuzima bwacu hamwe timubifate nka kujya muhaye mu wicaye mu ruwa. Na kama kuna kanisa ambao linachangia pamoja msivikamate kama vile vitu vyepesi. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Mwinshi cyane. Baraka kubwa sana. Igitabo cy'Abaroma, kitabu cha Warumi, ndavuga sigaje none nk'iminota 7. nabakia na dakika bampaye nyinshi ariko ndashaka ko tuza kumva umugaragu w'Imana kanadusengesha. Iminota nsiga niyo gusenga twarasenze muri highway, numva nkumbuye ko dusubira kandi gusengana. Ubwo rero ngize amahirwe tukabana ndayisiga ya yindi wampaye n'ubonyanyishiyemo ndayongera kuyumuha kugira ngo tuze gusenga. Dakika zangu ambazo zitasalia nitakuja kuzipa mgeni ili aweze kupata muda wa kuhubiri na muda wa kuja kuomba. Bwana asifiwe sana. Ariko dufite byinshi byo kuvuga. Lakini tuna mengi ya kuzungumzia. Dutuye hano na amasaha 3. Sisi mwendo wa hapa na kwake ni umushumba nasubira kudukenera tuzoza kandi twovuga n'isaha ndetse n'ayandi. Mchungaji akihitaji tunaweza kuja tukazungumza. Ariko twaje guherekeza umuvandimwe. Lakini tumekuja kumsindikiza. Hanyuma tubane mu mwanya muto. Na tuwe pamoja kwa muda mfupi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwaririmbye numva nkeneye gutera haleluya, ndatera haleluya nka 15. Mumeimba nimesikia nitashangilia na haleluya lakini nitapiga karibu 15. Naravuze ngo nkiri umusore nzokorera iriya mwene data ni wagaze utwigisha ngo tukira abasore tuzadukorera muri volume ya 5. Ndugu alikuwa ametuhubiri akatuambia kama kingali kijana inapaswa utumikie kwa lengo ya 5. None ndatera haleluya 15. Sasa nitashangilia na 15. Hanyuma tuvuze induru. Kisha tushangilie Mungu na kelele. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuzamuri Imana icubahiro. Haleluya! 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 Amen. Ibice 12. Kitabu cha Warumi sura 12. Murongo wa mbere. Haya yake ya kwanza. Turasoma wa mbere n'uwa kabiri. Tasoma haya ya kwanza na haya ya pili. Hanyuma tuze gusoma uwa kane n'uwa gatanu. Na nyuma tuje kusoma wa 4 na wa 5. Hanyuma tuzaba turimo dusoza. Na tutakuwa tumefikia ukingo. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu virigiri ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana virigiri. Donc nimumara gutanga imibiri yanyu ikaba ibitambo byera bishimwa n'Imana umvaga kurikiraho ngo ariko kuyikorera kwanyu kuzaba kugize gute ukwiriye. Kabiri kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Hari umuntu ufite Biblia ijambo ry'Imana. Mtu anayekuwa na Biblia neno la Mungu. Nimba hari uwo tacho. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Mutizifananisha. Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Nako niko nashakaga. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivyo Imana ishaka
ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Kane, kuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Turi umubiri umwe ufite ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose ntabwo zifite umubiri, ntabwo zifite umurimo umwe. Hanyuma gatanu, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa, buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Okay, buri muntu nahakikishe ko abonye uwo bari kumwe. Kila mtu hakikisha atazame yule wanaoketi pamoja. Please, afadhali buri muntu wese hakikishe ko hari umuntu bari kumwe. Kila mtu hakikishe ana mtu mwingine pembeni. Mubwire, mwambie ngo ndi urugingo rwawe, mimi ni kiungo chako. mubwire ngo ndi urugingo rwawe, mwambie mimi ni kiungo chako. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia yatubwiye, Biblia imetuambia, iratubwira ngo nuko mutanga imibiri yanyu, toeni miili yenu, ngo ibi bitambo byera bishimwa n'Imana, iwe zabihu kuu napendezwa na kandi Mungu, ngo ico aba ari cyo kibi kimenyetso, na hiyo ikuwe ni alama yo gukorera Imana kwanyu gukwiriye. kwa kumtumikia Mungu inavyostahili. Ubu nyine abantu bitaye gusiga imibiri, Watu wamejitoa kwa kuweza kupamba wala kupaka, abandi ko barasongoza inzara, wengine wanachonga kucha, abandi ko bariyogosha amabogi derriere, wengine wanajinyoa bogi derriere, abandi ko barashaka amakoti abafitinga, wengine wanatafuta makoti yao ya kufitinga. ariko Biblia yavuze ngo nuko mutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo byera bishimwa n'Imana. Biblia imesema toeni miili yenu iwe zabihu kuu. Haleluya! Amen. Uru rwandiko Paulo yagiye yandikira Biroma, Hii barua ambayo Paulo ameandikia kwa Warumi simbitindaho cyane, sitakawa hapa, ariko iyo ushaka kumenya impamvu z'icyaha no kucirinda, lakini unapokujua dhambi na kuzichunga kwa dhambi, uzasoma igitabo cy'Abaroma. someni kitabu cha Warumi. Kandi nushaka kumenya neza Kristo n'ibyo yanga, Ukitaka kujua yale ambayo Kristo hayapendi, uzasoma igitabo cy'Abaroma. soma kitabu cha Warumi. Hano agenda bagira inama, Hapa nawapa shauri harimo na ziriya nyigisho zaje ubu ngubu zibuza abantu gukora, na zile mahubiri ambayo zinasababisha watu kutokutumika, ariko byamaye kugisoma neza uhereye ku gice cya mbere ukageza ku cya nyuma. lakini imenipa kukisoma kuanzia. Hari aho agenda avuga ibintu bitandukanye, Anazungumza mambo ariko akabona abantu bazaja mu buyobe, lakini akaona watu ariko akavuga ngo nimba ari uko bimeze, lakini nasema kama ni ngo hivyo, twareka ngo hanyuma tukirara, akavuga ngo ivyo ntibikabeho. Agenda avuga iyo mirongo ntibikabeho, akasema hiyo isikuwe haistahili. ngo arangize agera kuri uyu murongo, Akafika hapo kwenye shahidi tusome, aravuga ngo nuko mutanga imibiri yanyu, anasema itoweni miili yenu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, takatifu na ngo pendeza, kandi ariko kuyikorera kwanyu. ndio kumtumikia Mungu. Hanyuma aravuga ngo nguko natwe, Nasema kama sisi ngo turi abantu benshi, tunavyokuwa watu wengi, turi ba Alex, tuko wa Alex, turi ba Claude, tuko wa Claude, turi ba Vianney, tuko wa Vianney, turi ba Chantal, tuko wa Chantal, turi ba Mudahigwa, tuko wa Mudahigwa, turi abandi batandukanye, tu watu wengine, ariko ngo turi urugingo rumwe rwa Kristo, sisi ni kiungo tuhinduka umubiri umwe wa Yesu, tunageuka kuwa kiungo, ariko ngufite ngo imirimo itandukanye. lakini kina kazi tofauti. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ngo nuko natwe Nasi hivyo turi umubiri umwe wa Kristo, na sisi ni viungo moja, ngo kandi ngo ufite ingingo zitandukanye zifite ico zigomba gukora. mwili wa Kristo. Iyo usomye inzandiko za Paulo, nyaraka za Paulo, yandikira abikorino, anaandikia wa Korinto, yarababwiye ngo buri muntu wese yagiye imugabira uko ashaka, amesema kwamba kila mtu kugira ngo mwene so afashwe.
kusudi ndugu yako apana wewe ufashwe sio wewe kugira ngo mwene so kusudi ndugu yako afashwe aweze kandi wakazana n'ikimenyetso ngo kikugaragarishaho uwo mwuka dore ibintu ndangirijeho ibintu ngiye gusorezaho vitu ambavyo nimetaka nikomeshe abantu ko baravuga ibintu bize watu wanazungumza abantu ko baravuga ubumenyi watu wanatumia umugaragu w'Imana yatubwiye hejuru yo kumenya ibyanditswe mtumishi wa Mungu ametuambia kujua maandiko hanyuma no kuyasobanukirwa kuweza kuyatafakari iyo umaze kumenya ikintu unapojua kitu ukagisobanukirwa ukitafakari uzukora icyo gishaka unafanya yale kinachotaka ariko abantu ko baravuga ibintu by'ubwenge lakini watu wanatumia abantu ko baravuga ibipande bitandukanye watu wanasoma andiko tofauti ariko reka nkubwire Imana yaguhamagariye mwene so Mungu alikuita Imana yaguhamagariye kugira ngo abantu bafashwe Mungu alikuita kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare uyu munsi uhaguruka utanga umubiri wawe kugira ngo abantu bose bafashwe ubwiza bw'Imana bugaragare inyigisho zigaragare muri wewe niko yavuze ngo nibatubona bahereko bahimbaza Imana data abantu nta nyigisho bafite abo hanze ntacyo baheba tubonaho ariko mureke dusharinga ubuzima bwacu hamwe kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze butugote nuko mutanga imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwa Imana idufashe kandi tugirire neza amen.